na rimwe mu bijananye n'amadini hari igihe turiganywa umuntu akagira ikiburi c'idini kandi ataramenya Imana ariko mu by'ukuri igifite akamaro n'agaciro no gusobanukirwa ibyanditswe byera by'ijambo rye. Bwarakeye umunsi ukurikiyeho ngaruka nza kureba cakimenyetso ngo wumve niba icyifuzo cyawe. Narahageze umuhungu witwa ngo ni Nyinya niwo witanguje arambwira ngo pasiteri reka tukubwire tuzongere n'umunsi numwe gusiba kugera kuri ino ndege. Ejo wamaze kuva ahangaha twese uko tungana abafundi bose abasiga amarangi abacukura imyo abakora akazi kose hano twese nk'abafundi n'abayede mu mirimo y'ubwubatsi twese urasa nkaho wazanye abakiri ubahetse ku mugongo urabadusunikiramo twese baradushamata baradutwara nta muntu n'umwe ejo utarakoza akazi zamurira Imana icubahiro ndavuga ngo uhereye no ndahiga mu mutima ndavuga ngo mu murimo ngiye gushira imbere shiramo imbaraga ni umurimo wo kuba nabwiriza ku ndege zigize igihugu cy'u Rwanda. Ndashima Imana kugeza uno munsi wa none maze kugera ku ndege zirenga 10 nahereye ku ndege y'Imasaka ngera ku ndege y'Ikabuga mu Gahoromani ndahava Imana impishurira impereza indege yo ku Murindi uzamuka uja ku kigo ca gisirikare ndahava impereza indi ndege munsi ya rompo yo ku kibuga c'indege munsi gato yabita ngo ni mu Kajagari Kanombe buke impereza indi ndege mwizindiro munsi kwa Mushimi munsi yo kwa Mushimire mwizindiro buke impereza indi ndege ku muhanda wa Kibagabaga buke impereza indi ndege muri Gasogi buke impereza indi ndege Harora muri Gikondo buke impereza indi ndege muri Nyamata mu mujyi buke impereza indi ndege muri Mzo ya Bugesera buke impereza indi ndege aho twita muri Rubavu Gisenyi no ku Gisenyi buke impereza indege kugeza ubu ngubu imaze kumpereza n'izindi ndege mu zindi ntara ndetse no muri Rwamagana. Izo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Hamaze kubatizwa abantu benshi abari barasubiye inyuma bagasura akazu bavuye ku ndege babafundi n'abahete hari abafite ubuhamya n'umunsi wa none bamaze kuva mu biyobyabwenge bamaze kugera ku rwego rwo kugura inka bamaze kugura amagare mu muhanda abandi bamaze kubaka amazu abandi bamaze gusubirana n'abadamu babo bari baratandukanye ibyo byose ni imbaraga z'Imana. Ndabishima Imana kuko Imana yampamagaye kuko mwivuga butumwa tubwiriza hari nico dukora dufasha leta iyo tubwiriza abantu kuva mu biyobyabwenge ibyo nibyo byagoyereye ahubwo njewe mvuga kuko leta yakagombye kwegera abantu bafite imihamagaro nyayo abantu bafite inkomanzi ku mitima bitari kuvuga ngo nibyo kwigana abo ngabo ndazi neza kuko ari amaboko y'igihugu. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu ndabishimiye nk'uko bisanzwe ku nzira y'Ijuru TV dukora umurimo w'ivugabutumwa gusa nta kindi twahamagariwe no kwagura ubwami bw'Imana. Dushimye Imana iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana dufatanye kwagura ubwami bw'Imana tugaburirane ibyubaka ubugingo nk'abagenzi bajya mu ijuru. Uyu munsi rero tugize umugisha ni umugisha rwose tugize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana kwakira umukozi w'Imana ku nzira y'Ijuru TV hano njyewe ndamuzi ariko hari abantu batamuzi. Yesu ashimwe pastor. Haleluya. Hari abantu bakubonye ari ubwa mbere usanzwe ubwiriza ku bindi binyamakuru ariko ku nzira y'Ijuru TV ni ubwa mbere. Njyewe nigeze gukubitana nawe mpura nawe urimo ubwiriza abantu ku muhanda abantu bita abafundi n'abayedi mbone gari teraniro rinini cyane. Ubu umuhamagaro wawe utangira ryari twagira ngo utubwire umuhamagaro wawe utangira ryari ukagarukira hehe? Murakoze cyane bene data ndatangira mbibwira zenda abenshi nibambona ku isura baramenya ariko reka tuvuga amazina yacu nivyo ngombwa. Amazina yanje nitwa NKIKO Bonnk cyane niyo bazi mu rwego rwa Missionary
tukaba turababwiriza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana rihindurira abantu kuba bigishwa nyakuri ba Kristo bava mu bwami bwa Satani bagaruka mu bwami bw'Imana. Amen. Uwo ni wo murimo Imana yampamagariye. Yes. Umurimo wo guhindura abantu kuba bigishwa nyakuri ba Kristo. Wow. Yesu aguhe umugisha pastor. Asante. Mbere yuko dukomeza twagira ngo dushyire imbere y'Imana hanyuma ukomeze utubwire uko umuhamagaro wawe watangiye n'iby'Imana imaze kugukoresha nibiba ngombwa ugire na message utanga woherereza abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Karibu udusengere. Murakoze cyane, reka dusenge mbere yuko tugira ikindi tuvuga. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe data. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ikiranuka. Iyo tureba mu ijambo ryawe guhera mu itangiriro mwami tubona imbaraga z'urukundo rwawe wadukunze. Mana tutatanze ikiguzi na kimwe, niyo mpamvu buri gihe natwe twumva kuko tugomba kuba imbere yawe kugira ngo ukomeze kutubera data. Amen. Reka mwami Imana yacu muri uyu mwanya nsabe imbaraga z'umwuka wera ziva mu bwami bw'ijuru kugira ngo zibane natwe zidushoboze mu byo tugiye kuganira. Abadutega amatwi ku isi yose icyo turi buvuge Mana tugishobojwe n'imbaraga z'umwuka wera kigira icyo cubaka mu bugingo bw'abantu, kigira icyo gihindura kugira ngo abantu bave mwami mu isi y'umwijima, bave mu rujijo, bave mwami aho bakingiraniwe kugira ngo bakomeze bagire guhumuka amaso y'umwuka kugira ngo bakore icyo babahamagariye gukora. Imbaraga z'amahoro yawe zibane natwe kandi umwuka wera adushoboze. Ishimwe n'icubahiro n'ibyawe ni mu izina rya Yesu umwami wacu tubisenze. Amen. Karibu umukozi w'Imana akomeze tuganiriza. Murakoze cyane bene data. Kuko nari mbabwiye akenshi iyo mvuga ubutumwa bwiza naho mbubwiriza sinkunze kuvuga cyane ibintu bijananye n'amadini kuko naje guhishurirwa no kumenya neza kuko rimwe na rimwe mu bijananye n'amadini hari igihe turiganywa umuntu akagira ikiburi c'idini kandi ataramenya Imana. Ariko mu by'ukuri igifite akamaro n'agaciro no gusobanukirwa ibyanditswe byera by'ijambo ry'Imana. Kiraho rero mu rwego rwo kubibwira nje ntuye muri Kigali mu Rwanda, mfite umuryango, mfite umudamu umwe n'abana 7. Uwo ni wo muryango wanje mu buryo bw'umubiri, ariko umuryango wanje mu buryo bw'umwuka ni mugari. Ni mugari kuko buri wese iyo duhuye yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nzanumva kuko ari mwene data. Hallelujah. Niyo mpamvu navuga ngo mu buryo bwo mu mwuka umuryango wanje ni mugari. Ndashima Imana kuko Imana yampamagaye kandi ikampamagarira mu gihe ibona kuko ari cyo gihe gikwiriye. Ndaturuka hirya cyane cyangwa se reka nturuke nkiri no mu mahanga. Tukiba mu gihugu ca Kongo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twabaye ahantu mu misozi. Tuje kwisanga twasanze dusanga abavyeyi bacu tuja kumenya ubwenge, dusanga abavyeyi bacu baramenye Imana. Badutoza kumenya Imana, dukurira muri ubwo buryo, dukurira mu gakiza, uko tugenda dukura niko tugenda dukura mu buryo bwo kumenya Imana no kumenya imbaraga z'Imana. Ari nako dutozwa muri ico gihe twatojwe n'abavyeyi bacu. Uhereye kuri basogokuru twasanze bakijijwe, basogokuruza nibo tutabonye, abavyeyi bacu dusanga barakijijwe barakorera Imana, abavukanyi bacu benshi dusanga barakijijwe. Natwe rero aho tugejeje imyaka yo kuba twakorera Imana natwe twinjira muri uwo murimo. Amen. Mu by'ukuri turawukomeza ariko kenshi twawukoraga dusa naho turi mu rujijo kubera kuko twari tutariga byinshi. Ariko nyuma yabwo ikiza kinezeza nuko hari igihe twigeze gufata igihe cy'amasengesho y'iminsi 3 turi mu masengesho ahantu twaragiye mu butayu dusenga Imana imanura ijwi ryayo iricishije mu bagaragu bayo. Baraza baranegera barambwira ngo Imana itubwiye kuko umuhamagaro yagushizemo nuko ugomba guhaguruka ukagenda ukamamaza ubutumwa hirya no hino. Pastor, hari nko mu gihe muhe mwaka? Hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi kwa 10 sinibuka amatariki kuko nagiye guhaguruka tuva muri Kongo hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mu bihumbi 2000. Nico gihe nahagurutse ninjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yabwo mpageze ni igishuri rya Bibiliya ndakomeza
nyuma yabwo ngenda ninjira mu mahugurwa atandukanye. Uko natangiye kwiga niko nagiye numva umuhamagaro wanje ukomeza gutyazwa, komeza gukomangwa no kugira ngo mpaguruke namamaza ubutumwa. Igihe kigeze mu bihumbi 2010 nico gihe nahuye n'undi mukozi w'Imana nawe ufite umuhamagaro ujananye nuko twahaguruka tugakora ikintu kijananye n'ivuga butumwa. Ivuga butumwa twatangije ico gihe ntabwo ari ivuga butumwa ryari rishingiye ku nsengero, ryari ivuga butumwa rishingiye urugo ku rundi. Tugenda twinjira mu ngo tubwiriza abantu. Hari ingo nishi zari zaragize ibibazo, hari ingo nishi twasangaga bageze ku rwego rwo gukora ama divorce, ariko twababwira ubutumwa bwiza inkuru nziza y'umwami Yesu. Mu by'ukuri hari agatabo nasomye kavuga hejuru y'inkuru nziza karimo amasomo agera kuri 7. Ico gitabo kirimo amasomo twatangaga mu miryango twayigisha abantu bakumva kuko hari ico babuze, bigatuma bakubita amavi yabo hasi bagahindukirira Imana. Haleluya. Kugeza aho nakomeje, uko nakomeje niko nagiye nitoza. Iyo umuntu ari mu muhamagara we azawushakira n'ibindi bifasha kugira ngo ukomeze waguke. Twagiye duhura n'abantu benshi. Twahuye n'abaduhugura bize b'abanyakenya, twahuye n'abanigeria, twahuye n'abagande, twahuye n'abanyamerika, twahuye n'abanyakanada, twahuye abavuye mu birere bitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Niko twagiye tuva mu gihugu cy'u Rwanda twinjira mu gihugu cya Kenya, turagenda turahugurwa, tuja mu Bugande turahugurwa, dufata umwanya wo kwiga ico twita amasomo ajananye na missiology cyangwa se ajanye n'ivuga butumwa. Kwamamaza ubutumwa bwiza ivuga butumwa mpuzamahanga. Ivuga butumwa mpuzamahanga. Mu by'ukuri kubera kuko ari wo wari umuhamagaro wanje, atari ugushakisha, Imana yari yaranshizemo. Naratangaye mu myaka 5 ishize, hafi imyaka 6, hari itsinda negeranije muri Masaka. Yegeranya kugira ngo baba abanyamasengesho. Iryo tsinda ni itsinda ririmo abashumba, ririmo abamama bakuze n'abapapa bakuze. Urwo rwego ndabegeranya kugira ngo tuje duhugurana, kugira ngo dukomeze duhugurane, kandi mu masengesho yabo ambere moteri igomba gukomeza kumfasha muri uru rwego rw'umuhamagaro Imana yampamagariye gusohoka njana ubutumwa hirya no hino. Mu by'ukuri bukeye bwaho ngirihishurirwa, numva umwuka wera w'Imana aransanga nari mpagaza ahantu iruhande rw'igiti cy'ikivumu ku kagari kitwa kagari ka Cimo mu murenge wa Masaka. Natangariye Imana izivuga ari ku manywa mu gitondo kare saa 12 n'igice aho ngaho. Numva umuntu anturitse inyuma arampamagara ngo bonane, ushobora guhindukira ukareba ririya tsinda ry'abantu bari hariya, naho iryo tsinda ni iry'abantu bo ku ndege, aribo bafundi n'abayede ku kibuga c'umupira kiraho ngaho i Masaka. Numva ijwi rirambwiye ngo tera intambwe ubasange. Ndibaza ntese ndakora iki, ngira ngo byenda ni namajwi gusa nongoreye, ngire ngo ndatambuka birananira. Umuntu arambwira numva umuntu arambwiye ngo genda ubabwire ngo ese bariyizi. Ese bazi aba ico Imana yabagize cyo, Imana yabaremeye. Ariko hazi ijwi rirambwira ngo ugende ubabwire ibintu bitatu. Ubabwire ngo ijambo rya mbere, ubabwire ngo uyu muntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, azagira igihe cyo kubana n'abantu mu mahoro, azagira ihishurirwa igenamigambi ry'ubuzima bwiwe bw'ejo hazaza. Haleluya. Ugenda ubabwira ayo magambo. Ntabwo kiriya cyanditswe kivuga hejuru y'urukundo Imana yadukunze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16. Ntabwo iryo jambo, ntabwo n'irindi jambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi rivuga hejuru yo kuvuga ngo nimba dushize Uwiteka iteka imbere yacu, ngo kuko azaba ari iburyo bwacu ntabwo dushobora kunyeganyizwa. Amen. Bene data, maze kumva ayo magambo muri je, nagiye niruka nkakurya ko umuntu wiruka, wumva ubwoba burashize, numva ndatinyutse ndagenda ndabegera. Icantangaje kuko ari Imana, hariho itsinda ry'abantu babafundu kwabo n'abahedu kwabo, ariko mbabwiye ngo hari inkuru mbafitiye. Bose baregeranye. Bamare kwiyegeranya
ndababwira ngo hari message ngiye kubaha kuko nari mu mwuka ndababwije ukuri narababwiye ngo amagambo ku ndege bakunze kuvuga amagambo atandukanye y'uburyo bwinshi bw'amafoto abandi bavuza amaradiyo abandi bagira gute abandi bari ku matelefone abandi barimo gusakuza ariko uwo mwanya baciye bugufi baratuza bantega amatwi nyuma yabwo mbabwira icyo Imana yashize ku mutima maze kubabwira ayo magambo uwo munsi hakijijwe abantu benshi bamwe baranabatizwa n'uno munsi barakomeje kuba mu itorero izo ni imbaraga z'Imana imyaka ine irangiye mu myaka ine ndibwira kuko ariyo minsi nza nibuka kuko hari hafi mu kwezi kwa 12 umwaka uja kurangira nico gihe natangizanyije n'abantu bo ku ndege ndatangira nganira nabo ubutumwa bwiza nyuma yabwo icantangaje uwo munsi bampereza icifuzo mbwira Imana nguje kumpa ikimenyetso kizatuma nkomeza gukomereza ku ndege nimba ari wewe wampamagaye umfashe ikimenye unereke umpa ikimenyetso mu mutima ndavuga ngo nihagira ikintu kimwe sengera uhagaragaza igitangaza cyane narababaje ngo se niki kintu mwumva kibagoye shobora kubasengera kigakemuka kugira ngo Imana igikemure barambwira ngo pastor tugize ibyumweru bibiri bamwe tudakora tugize icumweru tudakora none ico twifuza senga Imana yawe wamenye iduhereze uburyo kitushobora gukora akazi ndababwira ngo nimba mubivuze mu bikwiye ku mutima ngiye guhamagara yampamagaye kugira ngo ntere intambwe ngera hanga Imana hari ikigomba gukora icantangaje uwo munsi namaze kuganiriza abo bantu ijambo ry'Imana icyakurikiyeho nazamuye isengesho ndabasengera nyuma yo kubasengera ndagenda bwarakeye umunsi ukurikiyeho ngaruka nza kureba cyakimenyetso ngo wumve niba icyifuzo cyawe narahageze umuhungu witwa ngo ni nyinya niwe witanguje arambwira ngo pastor reka tukubwire tuzongere n'umunsi numwe gusiba kugera kuri ino ndege ejo wamaze kuva hanga twese uko tungana abafundi bose abasiga amarangi abacukura imyo abakora akazi kose hano twese nk'abafundi n'abayede mu mirimo y'ubwubatsi twese urasa nkaho wazanye abakiri ubahetse ku mugongo urabadusunikiramo twese baradushamata baradutwara nta muntu n'umwe ejo utarakoze akazi nzamurira Imana icubahiro ndavuga ngo uhereye no ndahiga mu mutima ndavuga ngo mu murimo ngiye gushira imbere shiramwe imbaraga ni umurimo wo kuba nabwiriza ku ndege zigize igihugu cy'u Rwanda ndashima Imana kugeza uno munsi wa none maze kugera ku ndege zirenga 10 nahereye ku ndege y'Imasaka ngera ku ndege y'Ikabuga mu Gahoromani ndahava Imana impishurira impereza indege yo ku Murindi uzamuka uja ku kigo ca gisirikare ndahava impereza indi ndege munsi ya rompo yo ku kibuga c'indege munsi gato yabita ngo ni mu Kajagari Kanombe buke impereza indi ndege mwizindiro munsi kwa Mushimi munsi yo kwa Mushimire mwizindiro buke impereza indi ndege ku muhanda wa Kibagabaga buke impereza indi ndege muri Gasogi buke impereza indi ndege Harora muri Gikondo buke impereza indi ndege muri Nyamata mu mujyi buke impereza indi ndege muri Mzoya Bugesera buke impereza indi ndege aho twita muri Rubavu Gisenyi no ku Gisenyi buke impereza indege kugeza ubu ngubu imaze kumpereza n'izindi ndege mu zindi ntara ndetse no muri Rwamagana izo ni imbaraga z'Imana isumba byose hamaze kubatizwa abantu benshi abari barasubiye inyuma bagasura akazu bavuye ku ndege babafundi n'abahede hari abafite ubuhamya n'umunsi wa none bamaze kuva mu biyobyabwenge bamaze kugera ku rwego rwo kugura inka bamaze kugura amagare mu muhanda abandi bamaze kubaka amazu abandi bamaze gusubirana n'abadamu babo bari baratandukanye ibyo byose ni imbaraga z'Imana ndabishima Imana kuko Imana yampamagaye kandi uko yampamagaye numva kuko ntitiranije umuhamagaro wanjye kubera kutitiranya umuhamagaro nico gituma ngenda mbona umusaruro kugeza uno munsi mpagaze imbere yayo hariho abantu barimo kwitegura kubatizwa ku ndege y'Imasaka hari abarimo kwitegura kubatizwa ku ndege ya Rwamagana aho hose ni imbaraga
z'ubutumwa bwiza bw'Imana bitava mu mbaraga zanje ahubwo biva mu mbaraga z'ijambo ry'Imana twamenye. Reka mbabwire bene data, tugiye gusoma ijambo ry'Imana nukuri. Reka mbabwire iyo umuntu yahagaze mu muhamagaro zanga byakunda haboneka umusaruro. Iyo uhagararanye n'Imana mukuri kw'ijambo ry'Imana utitiranya udatekereza izindi nyungu. Hari benshi bahagarara mu ijambo ry'Imana agafata ijambo ry'Imana ashaka kurishakiramo umusaruro umutunga mu buzima bw'umubiri. Reka mbabwire bene data, ico si cyo Yesu yaduhamagariye. Yaduhaye amaboko iduha ubwenge. Ubwo bwenge yaduhaye, ubwenge bugomba kudufasha mu buzima bw'umubiri. Tugomba gushaka imirimo y'amaboko kugira ngo idutunge, ariko twinjira mu gihe cy'umuhamagaro w'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana tugakorera Imana dushaka umusaruro winjira mu bwami bw'Imana, atari ugushakiramo inyungu z'ibifatika by'isi. Yego Imana ishobora kubizana bitewe n'uko ibona, kuko hari igikenewe kugira ngo utere intambwe. Imana idakiranirwa ibirimo kureba izo wakora. Erega ijambo ry'Imana rivuga neza ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye cyaremwe gishya. Ibya kera babishize. Ukuvuga ngo ubutangiye indi episode y'ubuzima bwawe. Rero nkababwira yuko umuhamagaro wanje ushingiye ku byanditswe byose by'ijambo ry'Imana. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuri, ariko ngahagarara ku ijambo rimwe ari naryo sezerano, ariyo mission twasigiwe. Ni itegeko, ntabwo ari umuhamagaro, ni itegeko ryo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ryanditse hariya mu gitabo cya Mariko ibice 16 umurongo wa 15. Haravuga ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Tuje mu bihugu byose. Umuhamagaro wanje, icyifuzo cyane nuko nagera mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda kari 30. Oya n'amahanga kaye. Nava muri ico gihugu nkinjira mu bihugu by'abaturanyi, kandi ndashima Imana kuko hari aho tumaze kugera mu bindi bihugu. Ariko ndifuza kuko nogera mu bihugu bya Afrika. Nava mu bihugu bya Afrika nkinjira hanze y'imigabane ya Afrika, kuko imbaraga z'umwuka wera w'Imana Bibiliya iravuga ngo nimwamara guhabwa izo mbaraga muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, ndetse ukazagenda ukagera ku mpera y'isi. Byatangiye pastor, byatangiye. Ibyo nifuza kuko data wo mu ijuru, finance mazi ijuru, ijuru ntirikennye, ijuru rifite byose. Ico dusabwa nukumva, nyuma yo kumva tukumvira. Imana ifite kuduha imbaraga zo kwerekeza. Hari abantu benshi bafite krize y'iby'umwuka, krize yo kumenya Imana, krize yo kudasobanukirwa inzira y'agakiza. Iyo krize turashaka kuko Imana yahagurutsa kimwe nanje. Ndashaka kuko Imana yankoresha. Hari amakrize y'ubutumwa bwiza ikaduha imbaraga zo kuhamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Amen. Imana ntijihemuka, Imana ntijikoze isoni kuba yumva n'abayumvira. Iyo ntekereza umuhamagaro, ngatekereza imbaraga z'Imana, ngatekereza ibihe umuntu yagiye acamo, si uko tubikora uko dufite imitungo. Twatangiye kubikora tuburara mu ngo zacu. Natangiye kubikora nambara urukweto rumwe. Natangiye kubikora nibaza ngo ese ndambara uwuhe mwene, ariko ibyo ntibyanciriye, ntibzantwaye igihe, ntibzanciye intege. Niyo mpamvu kugeza uno munsi nshima Imana kuko ikomeje kunshigikira, ikomeje guhagararana nayo. Amen. Ndazi neza ndashidikanya igihe Imana ikintije kubaho. Nanje nariyemeje kuko ntazayihemukira. Nariyemeje kuko ntazasubira inyuma. Nariyemeje kuko ngomba kwamamaza ubutumwa. Noba mfite ndafite, noba mfite amafaranga, noba ntayafite, ariko kuba mfite ubutumwa bwiza, mfite umwuka wera w'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cya Timoteyo havuga ijambo rikomeye hariya muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo waho, ndibwira kuko ari wa 16, kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Amen. Bigira umumaro wo kutwigisha no kuduhanira gukira kugira ngo tube turi abantu bashitse imbere y'Imana. Amen. Iyo duhagararanye n'ijambo ry'Imana, iyo tuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ico gihe ababwumvise iyo babwakiriye, Imana izibahindura abantu bakwiriye.
abantu bashitse kuko ijambo ry'Imana niryo rikomanga imitima igabohoka, imitima ikabohoka, imitima ikicuza. Uwari uri mu byaha, uwari uri mu biyobyabwenge, uwari mu nzira za Satani, uwari muri ganywa, akongera kandi ijambo ry'Imana niryo riducamura, rikongera rikadushira mu murongo, rikatumurikira. Iri ni itabaza rimurikira ibirenge byacu, iri ni itabaza ritumurikira mu rugendo rutujana mu ijuru. Ndashima Imana bene data kuko Imana ikomeje kubana nawe. Ndashima Imana kuko Imana ikomeje kunkoresha imirimo y'agaciro, kandi naje ubwanje nayitekerereza muri cya gihe Imana yambwiriraga ahantu mu butayu, kavuga ngo nukuri data, ntabwo ijwi ryamanutse ari ijwi ry'amarangamutima y'abantu, ryamanutse ari ijwi ry'Imana. Bitewe nuko mbona ibyo Imana ikora, bitewe n'ibyo Imana ihayigenda ikora, bitewe n'ibyo ntekereza gukora, ico nzi ndashidikanya nuko umuhamagaro wanje nkicumva kuko uragera, uracari, turagera no kuri 10%, turagera no ku 10%, turagera no kuri 1%. Ndacumva ubukene muri nge bwo kugira ngo namamaze, kuba afite amakrize y'ubutumwa bwiza, kuba afite amakrize yo kutamenya Imana, ubukene buri mu bantu, kugira ngo Imana data inkoreshe. Ndiko ndayisenga, ndiko ndasaba, kandi ndazi neza kuko Bibiliya irambwira ngo ico nzasaba cyose nizeye iryo zina. Iyo dusengera mu bushake bw'Imana, iyo dukorera mu bushake bw'Imana, Imana izihagararana natwe. Nta bwoba. Ndabatangariza bene data, nimba uhura n'intambara izo arizo zose, ukumva kuko ucitse intege, reka nkubwire ngo umuhamagaro hari igihe urwanwa. Umuhamagaro iyo tuwutahuriramo n'intambara, uzamenye kuko uzawukemanga. Ariko njyewe nahuye n'intambara nyinshi, nahuye n'indwara, nahuye n'ubukene, nahuye n'ibisitaza, nahuye no gupfusha, ariko ibyo byose ntibyatumye nocika intege muco data yantoranije gukora. Niyo mpamvu nuno munsi wa none iyo ico mfite sinza ngira ubwo, iyo mpaye mbona mpaye nshora amafaranga ndimo gushora mwivuga butumwa, inza numva kuko ariko kunguka kwanje. Haleluya. Iyo mpaye nshora by'ukuri inza numva ariko kunguka kwanje. Kubera iki? Nzi yuko data umunsi umwe azatugororera. Bibiliya ivuga ngo nitutagwisari tuzasarura, kandi ndazi neza muri projet zo kugwisari, ta projet yo kugwisari iri imbere yaje Bonnk. Izina rya Yesu. Isari taryo ntekereza imbere yanyu, ico ntekereza nukwaguka kuzageza kwiherezo ryiza. Kandi ico nzi neza nuko Bibiliya izimbwira ngo mu gitabo ca Daniel haratubwira ku 12 ndagira ngo ni ku murongo wa 3, haravuga ngo abahinduriye benshi kubwo gukiranuka, Bibiliya iravuga ngo bazakaka inyenyeri. Haleluya. Reka mbabwire bene data, nimba ushaka kurabagirana, nimba ushaka kwaka gusumvira itara ndimo kureba imbere yawe, reka nkubwire, nimba ushaka kurabagirana, nimba ushaka ubwiza n'icubahiro, hagarara mu murimo wa data, hagarara mu bwami bw'Imana, gira contribution y'ico wakora mu bwami bw'Imana. Ivuga butumwa riri mu ma-angle atandukanye. Ico wakora cyose ufite umutima uhagararanye n'ijambo ry'Imana, reka nkubwire ngo mwene data bizuzura. Uzabona ibyishimo, uzabona umunezero, uzabona umusaruro utangirika, umusaruro utari uw'igihe kigufi, umusaruro w'iteka ryose. Imana yo mwijuru bagirire neza, Imana yo mwijuru baha umugisha. Bene data, Imana nico yifuza, cyangwa se Yesu Kristo yasigiye abigishwa mission. Abo bigishwa barakomeza bageraho, nako Bibiliya ivuga ngo mubibwira abantu bo kwizerwa, nabo bazagenda bakabibwira abandi bikazakomeza. Ndashima Imana kuko harabizerwa uno munsi wa none, turimo kubwira ubutumwa bwiza twizera tudashidikanya kuko nabo mu gihe kiri imbere bazakomeza akabwira abandi ubutumwa, tukabwamamaza, tukamamaza umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye akaducungura, akatugarurira agaciro. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo twaremwe mu shusho y'Imana, nta mpamvu yo gutuma dukomeza kwanduza iyo shusho n'abanduye. Abo nibo twadushaka kwegereza ijambo, kuko ijambo ry'Imana ni sabune yoza imitima ikongera igaca, imitima igasubira igasa na Yesu. Imana yo mwijuru baha umugisha, Imana yo mwijuru bagirire neza bene data. Mwari kumwe na Pastor Bonnk, Missionary,
ubakunda mwese abari ku isi mwese mudukurikira ndabashishikariza kuko mwahamagara muca Imana yabahamagariye kandi mukagikora mudatekereza mu buryo bw'umubiri mutekerereza mu isi y'umwuka. Iyo uhagaze mu isi y'umubiri ugatekereza iby'umwuka mu isi y'umubiri nico gihe uraswa imyambi na Satani ugasanga biragupfanye ubikoze igihe kigufi ikindi ukumva kuko arambaraye. Ariko iyo uhagaze mu mwuka ugakorera mu isi y'umwuka ukumva kuko ibitekerezo byawe wiyeguriye Kristo. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 haratubwira ngo Yesu ubwiwe aravuga ngo ndi umuzabibu ukuri, aravuga ngo namwe muri amashami, aravuga ngo ishami ryose ryera imbuto yaryaganyaho amahage yaryo kugira ngo rikomeze kwera imbuto. Iyo turi amashami yomatanye na Kristo nitwomatana na Kristo bavandimwe, reka mbabwire ngo tuzakora imirimo idasanzwe. Niko yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana yandika. Yesu ubwiwe aravuga ngo nukuri nukuri, arirahira aravuga ngo nukuri nukuri ndababwira ngo nimwemera mugakora ibyo mbategeka muzakora ibiruta ibyo njewe ubwanje nakoze nkiri kumwe nawe. Amen. Kugira ngo dukore ibiruta ibyo Yesu yakoze nuko tugera ikirenge muce, nuko twomatana nawe, nuko dukomeza kumva ijwi rye, iryo jwi tukaryubaha, iryo jwi tukaryumvira, iryo jwi tukarigeramo ikirenge cyacu. Ibyo ngibyo nitubikora tuzakora ibiruta ibyo Yesu yakoze mu myaka yagize hano kuri isi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abari ku isi hose, abari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino muri Afrika, abari hirya no hino ku isi. Reka mbabwize ukuri bene data, ndabanezererewe kandi ndishima kuko Imana yantoranije mu magana menshi y'abanyabyaha ikabona kuko nkwiriye mu gihe nk'iki kugira ngo dukore iki, dukore umurimo wayo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ndabakunda kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza ibyifuzo byanyu, ibyo mufite mu mitima yanyu. Data wo mu ijuru abaha imbaraga zo guhishurirwa no kwakira ibyari bibagoye kugira ngo ibyari bibagoye birangire, mwakira ibisubizo by'ibyifuzo byanyu dushingiye ku ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amen. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nanjye hari ibintu uremye bishyashya mu buzima bwanjye numvaga nakamye. Iyo umuntu amaze igihe atajya no mu nzu y'Imana biragoye. Hari ingorane ujya uhura nazo muri uru rugendo, hari imbogamizi ujya uhura nazo muri uru rugendo n'izihe? Murakoze cyane. Reka mbabwire ngo bene data, nubwo tuba dukora uyu murimo ntibivuga kuko tutahura n'intambara. Ntabwo bizabura. Reka mbabwire, iyo dutangiye uyu murimo Satani azaca iburasirazuba, agaca iburengerazuba, agaca iburyo, agaca ibumoso, mu yandi magambo agaca mu bavukanyi bawe abo muvukana, bakakubwira ngo ese kuri mu kugenda urugo rwawe utarukorera uri kurarusigira nde. Abandi bagahindukira ngo ese uzaza ufata amatike ugende werekeze ahantu runaka, nimba ugiye nko mu gihugu cy'Ubuganda ufashe amafaranga agera mu bihumbi 100 urayajyanye, urugo rwawe dore uko bimeze. Ese wari wagera kuri ibi ko mbona ufite ibi bishaje, ko ufite ibi ngibi, kubona abana batigira ku bigo byiza, ese ayo mafaranga ugenda ukaja kujana muri ibyo ngibyo wayagaruye? Ibyo abavukanye batakubera imbogamizi. Hakaba igihe umudamu mwashakanye aguhindukirana akakubwira ngo ese urahaguruka, uhaguruke mu buhe buryo kandi wibwira kuko hari ibyo wakemuye. Ariko izo mbaraga zose ni Satani ubuhauza imyambi kugira ngo akurase. Nukuri Pastor, hari umuntu umwegeze kuvuga ati nuramuka uteye intambwe urimo gukora umurimo runaka Satani ntakurwanye nuko mufite icyo mupfana. Yes, muzamufite icyo mupfana. Uko nukuri ndababwira bene data. Ikindi Yesu yabwiye abigishwa be arabwira ati nta mugaragu uruta sebuja. Ibyo bamukoreye nawe bazabigukorera. Reka mbabwire bene data, uyu murimo nawe uhuriyemo n'intambara. Simbabesha. Hari igihe kimwe na kimwe nagiye mpura n'intambara z'ubuzima, umuntu akaba yobura n'icagaburira umuryango. Nigeze guhaguruka rimwe nza nibuka mu 2008 nimba atari na 8 aho ngaho. Ndahaguruka nja mu ruhengeri, Imana yantumye ngo ngende ico gihe hari habaye umwuzura abantu bapfuye. Imana ibwira umukongomani wari urimo kuvuga ubutumwa muri Kabuga
iramubwira ngo genda ubwire uriya mugabo ngo ahaguruke icyo Imana irimo kumubwira kuja kuvuga ubutumwa za ruhengeri. Wowe wari wanze kujya Imana jewe nkavuga ngo se ndagenda gute mu wanje twaburaye ko mpaye mbabwira niko kuri mu wanje twabuze ico dukora twaburaye tukabwirirwa mfite amaguru n'amaboko kibaza ngo se ndakora iki mada ndagenda gute kandi ico giye amazu yarakira ubuntu tuyatuyemwo ku buntu tutarana yakodesha hariya muri Masaka nyuma yabwo terwa n'ikintu ca diare mbankuruzingo umuntu araza arambwira ngo nudahaguruka ugiye gukubitwa inkoni ugenda uje kuvuga icyo Imana yagutumye ndahaguruka uwo munsi nza ntangara Imana nahagurutse ntatike mfite ariko narahagurutse iwanje aho nari ntuye harebanaga n'umuhanda hakurya nagiye kugera ku muhanda umuntu aramanuka bariko bambwira amakuru ngarutse araza yinjira mu wanje ashika atanga amafaranga mu rugo rwanje ndagenda we wagiye je nagiye ariko nagezeyo ico gihe umudamu nta telefone hashize igihe umudamu undi muvuga butumwa umugabo duturanye ngo ni munyerawe araza akamuha telefone tukavugana navugana n'umudamu akambwira ngo niwe wari waratubujije ubuzima komezi yuri ati yuguma hano twari gupfa none munsi abantu barahindukira bambwira ngo banza managing ivy'urugo rwawe kabareba gusa nkumva kavuga ngo yoba bari bazi kindimo yoba bari bazi ibanga mfitanye n'Imana yoba bari bazi source z'ubuzima bwanje aho zikomoka iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byayo iyo ngiye mu byayo nukuri zayivanga mu bzanje kugeza uno munsi wa none intungiye umuryango w'abana 7 n'umugore n'umugabo n'umukozi cyubahiro n'ikimana rwose umuryango w'abantu 9 n'umukozi wa 10 amen tituburara ntitubwirirwa kandi umurimo w'Imana urakomeje kugeza uno munsi wa none nta hantu ujya ugera wenda nk'umutekano ugahura n'umutekano mukeya wenda nk'abari abantu bo ku muhanda kenshi cyane bakaba hagira bagusagarira nta bantu baransagarira kuko iyo baza bakumva ico mbwiriza kuko mwivuga butumwa tubwiriza hari nico dukora dufasha leta iyo tubwiriza abantu kuva mu biyobya bwenge ivyo nivyo vyagoyereye ahubwo njewe mvuga kuko leta yakagombye kwegera abantu bafite imihamagaro nyayo abantu bafite inkomanzi ku mitima bitari ukuvuga ngo nibyo kwigana abo ngabo ndazi neza kuko ari amaboko y'igihugu erega bavuga butumwa bwiza ubundi nabafatanya bikorwa buzuye n'abafatanya-bikorwa ba leta kuko mu by'ukuri abamaze kuva mu biyobya bwenge cyangwa mu businzi no mu abamaze kuva mu businzi abamaze kuva mu rwego rw'ubusambanyi bw'uburaya ndengakamere abamaze kuva mu bintu byo bujura baduca imbere twababwirira ijambo ry'Imana rigakomanga imitima yabo bakarambarara bakarira bamara bakihana tukababatiza nuno munsi ifite amafoto agaragaza abagenda babatizwa izo ntangara ari umunsi umwe nageze muri Ntarama ya Bugesera pageze umunsi umwe ngiye gushaka ikibanza pageze nsanga ahantu bita ngo ni Kagoma ya mbere na Kagari nyuma yabwo sinzi niba ari umudugudu niba ari Akagari ariko ndagira na Kagari nyuma yabwo mu Kagari ka Kagoma ya mbere pagere numva iyo uri mu mwisi y'umwuka igweza ahantu wafunze uzubyiyumva umva ikirere gifunze numva ikirere kirafunze negera umugabo umwe ngo ni mugabo waterera gusenga bikanga turicarana nawe uwo munsi ndamubwira ngo mugabo ndashaka yuko twoganira nari ngiye kwashaka ubutaka bwo kugura kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu bancaho bakambwira ngo nimbafashe uburyo kibobona ubutaka hariya muri Kigali hirya no hino bakanifashisha nyuma yabwo hari abanifashisha mu kubafasha mu byo kubaka iyo ni imirimo y'amaboko nkora hari abamfasha kubafasha mu buryo bw'amadeklarara y'ibyangombwa by'ubutaka ibyo ni imirimo nkora kugira ngo ifashe insapotinge mu murimo w'Imana bisapotinge mu kugaburira umuryango wanje kuko niryo torero rya mbere nzashiraho umutima bwa mbere kugira ngo mpaguruke ngende n'ahandi naratangaye uwo munsi ndamwicaza ngo icupa ry'umutobe nkuko iri mureba mfite hano mu maboko nyuma yabwo icantangaje tangiye kuganira nawe numva n'umuntu wari waramenye Imana ariko warambaraye kera warakamye yarakamye ni umusinzi n'umuntu uraho ndamubwira ngo shakira abandi bantu babiri yego baraza kora mu mufuka wanje kuramo inoti nishura icupa ry'umutobe
kuko nje biyongeza ahantu umbwiriza ubutumwa nza numva kuko ngomba kuresha nabo mpaye mbwiriza kwisanisha nabo twasangiye umutobe ntazawumva baniyumvamo mbiyumvamo ariko icyantangaje mu gihe gitoya nongeye kubasaba randevu ndasubira kandi ndagaruka komeza kubabwiriza ubutumwa kuko nariko mbona kuko hari abantu bakeneye ubutumwa bwiza mu gihe kigufi naho abatije abantu 28 bakira ubutumwa tubakorera igiterane cy'abantu bagera muri 600 izo ni imbaraga z'Imana abo bose mbazubura mu matorero y'abapantekote n'abandi n'ubu ngubu niho benshi bari izo ni imbaraga z'Imana na strategy y'umurimo w'Imana umunyago ku Mana reka mbabwire inshuti zanyu intambara duhura nazo ariko iyo ufite umuhamagaro uzima amatwi amajwi yongorera yo mu miryango uyima amatwi amajwi y'inshuti zo hirya no hino mwibuke kuko Yobu inshuti ziba zaje zimuca intege ariko Yobu kubera kuko yari yaramenye Imana zatumye akomeza aravuga ngo ntacatuma na kimwe mva kuri iyo Mana naje izo ntambara zose ntacatuma mpagarika ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana uno munsi wa none inshuti zanyu ababyifuza nabumva kuko baza tukegeranya imbaraga zacu ubumwe n'imbaraga wo buri mu gihugu cy'u Rwanda wo buri mu gihugu cyo mu mahanga ndaza kubahereza adresse zanyu nyuma yabwo uzankenera zampamagare twicarane ushobora kuba ufite umuhamagaro ariko udafite umutoza reka mbabwire ngo dukeneye abatoza mu mihamagaro dufite iyo twamaze kubatizwa mu mwuka ico gihe byanga byakundi iyo ufite umutoza aza gutoza ukarukagera ku ntambwe yo kumenya ico wahamagariye ndashima Imana kuko Imana yampaye kwisobanukirwa kamenya uwo ndiwe kamenya nico kamenya impamvu yo kuremwa kwanjye kamenya impamvu y'agakiza kamenya impamvu y'igituma nkiriho imyaka mfite 50 irenga hariho benshi nduta ariko batakiri mu mubiri ariko ese sinaba ndimo gukerereza ico nasigiwe gukora Bibiri zimbwira ngo Dawidi ngo asoje mission asoje ico yari yarahawe gukora ngo arangije umurimo we ndiko ndinginga Imana kugira ngo sinkave mu mubiri ntararangiza umurimo wa dufite homework twahawe niyo kuzana abantu kuri Kristo niyo kuzana benshi bazimiye turabarobyi bene data nico data wo mwijuru yaduhamagariye nawe nimba ushaka kuba umurozi nawe nimba ushaka kuba umuvuga butumwa nawe nimba wumva kuko umuhamagaro bonke mfite ukumva kuko ufite ugukomanga uhayubira muri wowe ukawurarira kwijoro uranye imbaraga zanje nawe shuti yanje waba ufite uburyo kushobora kukoramo waba ufite gusapotinga uwo murimo ntagitangaza kirimo waba ufite gutanga imitungo yawe kugira ngo abafite kuvuga ngo bagende bamamaza ubutumwa babone izo mbaraga uwo nawe nukuri nugufatanya ico twita gufatanya ibikorwa by'ubwami bw'Imana birakenewe abafatanya bikorwa barakenewe abakenewe ni benshi hakenewe abanyamasengesho hakenewe abagenda kuri tere bakajana ubutumwa hakenewe abatanga imitungo yabo kugira ngo bakomeze bubake bashigikira ubwami bw'Imana aho waba uri ku isi hose nshuti yanjye nguhaye rero singuha ikaze Yesu Kristo umunsi umwakira niwe waguhaye ikaze ndagusaba kuko twakwegeranya ibitekerezo byacu n'imbaraga zacu tukaba umwe kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana bene data nukuri ndashima Imana kuko Imana ari inyembaraga ndashima Imana kuko Imana idukunda ndashima Imana kuko Imana ije twitaho kandi Imana ikaba ituzi reka mbabwire ngo intego y'icyo Imana yaduhamagariye nukuzana abantu kuri Kristo intego njewe numva nyamukuru indaza kwijoro nuko hogira umuntu umwe wakira agakiza iyo mbonye umwe wakira agakiza imbasa nuwongere wiranka mba nongere wiranka iyo mbonye umuntu aciye imbere yanje kamubwiriza ubutumwa akava mu mwijima akagera ku rwego mubatiza akagera ku rwego rwo kwinjira mu nzu y'Imana inza numva kuko
hari urundi rwego nzamutsemo mvuye muri etaje imwe nije mu yindi nifuza kuko nawe nshuti yanje twazamukana muri izo nivo muri urwo rwego muri ayo mahishurirwa kugira ngo dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Reka mbibwire cyangwa se mbahereza adresse yanje tuye muri Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Cimo mu mudugudu bitaho n'umudugudu wa Masaka. Amazina benshi banzi iyo uhageze bakunze kunita cyane izina rya Pastor Bonnk niryo rizwe ariko kuri identity yanje handitse NKIKO Bonnk kaba ndi umubwiriza butumwa bwiza ndi Missionary kaba ndi umupastori ariko ibyo byose bikubiye mu kintu kimwe cyitwa kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Bene data ama telefone yanje ari nayo nkoresha kuri WhatsApp ni 078 38 64 68. Ushobora no gushiraho code ugashiraho plus guteranya 250 karindwi 8 38 64 68. Iyo niyo telefone yanje niyo wampamagaraho niyo wanandikiraho kuri WhatsApp. Niyo nimero nkunze gukoresha kenshi tikunze kuvaho. Unkeneye aho waba uri hose isaha ariyo yose wampamagara nakwitaba tukaganira tugahura tukasabana tukagira icyo twakora kubijananye n'ubwami bw'Imana. Mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom. Wasoza usengera abantu pastor. Reka dusoze tubasengera. Hari abarwayi, hari abarushye, hari umuntu uzagukurikira wenda ari ubwa mbere bishishamo ry'Imana soza basengera. Reka mbasengere bene data. Ni benshi bafite ibibazo. No wakwekenera kwakira Yesu mu byukuri nuno munsi washaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima ni umuntu yizeza cyane rwose akatuza akanwa ke. Ni ku ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo c'Abaroma. Haranditse ayo magambo tutarinze kuja kure. Amagambo yanditse mu gitabo c'Abaroma ni wizera. Reka mbereke iryo jambo ryanditse mu gitabo c'Abaroma ibice ndibwira kuko ari ibice 10 umurongo waho wa 9. Bibiri irambwira ngo ni wizeza ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwana ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Haleluya. Ni wizeza umutima wawe ukizera kuko Yesu yapfuye akazuka reka nkubwire ngo uzakizwa. Uno munsi wa none nimba wumva urukundo Yesu adukunda ukumva kuko aya magambo ndimo kuvuga akomanga umutima wawe ukaba wava mu byurimo ukayatuza akanwa kawe nshuti yanje. Ndaguha urugero rwiza. Hari nk'abantu bari mu bihugu by'Abarabu adashobora gufata Bibiliya adashobora no kumva ijambo ry'Imana ariko akaba yajya ahantu mu cyumba akiherera agakurikira iyi nkuru. Uwo muntu aho ari hose niyatura amagambo ari muri iryo sezerano ushobora kumwatuza. Reka nkubwire nshuti yanje aho uri no dukurikira kuri no channel ni wumvira ijambo ry'Imana. Reka nkubwire ikintu cambere Bibiliya uno munsi wa none iri kuri kubaza ngo esuri. Mwitangiriro niho havuga amagambo akomeye amagambo Imana ubwayo yagendereraga Adamu na Eva buri mugoroba ngo amafiya ni mugoroba ngo yarabatembereraga yari yarababzemye ibarema mu shusho ya nyuma yabwo ibahereza Edeni kugira ngo bayibemo. Ariko kuko Satani ari umushukanyi Satani ari umwanzi w'ubuzima bwacu. Reka nkubwire niko ari n'umwanzi uno munsi wa none kugeza uno munsi aracyari umwanzi. Bukeye iragenda ica muri Eva iramubwira ngo dore zino mbuto ese niki gituma mutarya imbuto. Arababwira Eva asubiza inzoka arayibwira ngo hari ibyo twemerewe ariko kiriya giti ntitucemerewe. Ariko Satani kuko ari umwanzi aravuga ngo kiriya giti ni mukirya muzasa n'Imana. Umwana w'umuntu warigera rimwe na rimwe atari mu mbaraga z'umwuka w'Imana atari mu mbaraga z'Imana atari mu bwiza bw'ubumana arashukika. Basoromye ca giti basanga bambaye ubusa barahunga. Uno munsi wa none reka nkubwire nshuti yanjye waba warahunze ubwiza bw'Imana ariko ngera ugaruke. Na wa mwana w'ikirara yaragarutse umuvyeyi yarongera aramwakira. Ariko ikiza kintangaza ngo Imana igiye ngo irahamagara ngo ese Adamu murihe nuno munsi nawe Imana kirakubaza ngo ese urihe nshuti yanjye. Tiwaba uri kure y'ijwi ry'Imana
ongera ugaruke wumva aho Imana ivuga. Ongera ugaruke aho data akubwira. Ongera ugaruke data aragukeneye. Nyuma yo gucumura ku mwana w'umuntu Imana yabonye kuko urukundo yadukunze itatwibagirwa, nico catumye itanga umwana wayo kugira ngo yongere ababazwe, kugira ngo amena amaraso kubwanje nawe. Imbaraga zigorogota ku musaraba ntabwo tugiye kubyinjiramo byenda tuzabivuga hejuru y'agaciro n'akamaro ko ku musaraba, ariko hari amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, ariko ijambo rya nyuma rigira 7 yaravuze ngo byose birarangiye. Reka nkubwire ngo ibyaha byawe zarangiriye ku musaraba nshuti yanjye. Wikumva ibyo Satana yakubesha, hindukira. Nimba hari ibyo warunyereyemo unyerera ariko usubira ubyuke, nimba waruryamye subira ukanguke. Ni ku mwanditsi w'igitabo cya Isaya yanditse aravuga ngo yewe usinziriwe kanguka, Kristo yongera abona uko akumurikira. Tugaruke tumurikirwe n'Imana kugira ngo twongere tuba abana b'Imana kuko bikwiriye. Amahoro y'Imana bane namwe. Aho uri inshuti yanje ndagusabira Imana kugira ngo ubohoke, wongere wezwe, wongere ugaruke mu nzu y'Imana, wongere ugaruke mu bushake bw'Imana, wongere ugaruke wegera ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Ngiye kubasengera ndababwiza ukuri, hari benshi bafite ibyifuzo, hari abarwayi, ntambara z'indwara zigosa abantu muri iki gihe, hariho ibyorezo biriho, abantu babagirira ubwoba, ariko nidusenga Imana dufite imbaraga. Bibiri zivuga ngo tuzafata inzoka na sikorupiyo kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Oh, ndanezerewe bene data. Hari ikintu Bibiri izimbwira ngo kubwo kwizera uwo mwana tuzarya ivyica ntaco bizadutwara. Reka tugaruke Imana, twongere duhagarare, dushorere imizi, twubake ku rutare, ahandi hose n'umusenyi, twubake kuri Kristo. Ngiye kubasengera mbabwira ngo bene data, icyifuzo ufite aho nkurikiye hose, reka nkubwize ukuri. Ntabwo ngiye gutanga ubuhamya ngo mbabwire ngo Imana yankoresheje ibi n'ibi. Imana irabizi, ariko icyo nshaka kukubwira, reka wakire igitangaza cyawe uyu munsi. Reka wakire gukira, nimba ari indwara y'umubiri, nimba ari indwara yo mu mwuka, nimba ari ubukene, nimba ari akazi wabuze, nimba uri mukuja gukorera za permine za provisoire ugatsindwa. Reka nkubwire ngo uyu mugoroba tugiye gutamba igitambo cy'umugoroba, wumve kuko ugomba gusingira imbaraga z'ubutsinzi. Dawidi azavuga amagambo meza muri Zaburi ya 77. Hari amagambo yavuze ku murongo wa 12. Iyo Zaburi zinezeza ya Dawidi azavuga ngo nzibutsa abantu bikomeye Imana yakoze, ngo kuko nzibuka ibitangaza byawe byake. Iyo dukuri ivyo Imana yakoze nshuti yanjye, bizabituma imbaraga z'uburiganya bwa Satani buhanagurika imbere yacu. Bene data nshuti z'umusaraba, reka duhagarare mu mbaraga z'Imana. Nitwibuka ico gihe niyo maboko aduhesha imbaraga zo gusingira ivyo twifuza. Imana ibasingirize ibyo mwifuza kugeraho mu izina rya Yesu. Reka mbasengerewe kandi ndabashimiye kunkurikiraho muri mwese. Mu by'ukuri ndabakunda kandi namwe ndazi kuko munkunda, kandi nimukurikira aya magambo mukayashira ku nkingi z'imitima yanyu, zizababera imbaraga, zizababera intwaro murwanisha amajwi yandi yose ashobora kubarwanya. Ntaco dutsinda duhagararanye na Kristo. Muri rimwe yaravuze ngo tugufite nte twakwifuza undi murengeza. Reka dusenga Imana. Imbaraga zawe ziratangaje Mana. Ushimwe kandi uhimbazwe kuko uri umwana. Reka ngushime kuko uri data. Reka ngushime kuko udukunda. Reka ngushime kuko mwami. Ijambo ryaravuga ngo ubwo utabuze kuduhereza umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, uzaburute kumuduhanana n'ibindi byose tugusaba. Abarimo kugusaba ubuzima bubahe mu izina ryawe Yesu. Abagusaba gukira indwara zitandukanye, amahoro yawe naganze mu mibiri yabo. Ibyorezo biri hirya no hino turavuga ngo nibituze mu mbaraga z'ububasha bw'Imana. Imiyaga n'imihengeri mwa isi irimo gucunda abantu bakubita hirya no hino. Imbaraga z'Imana, imbaraga zishoboye byose, abakenu bakenure, indushu ziruhure, abari mu nzira za Satani bavaneyo, abakiri mu biyobyabwenge baveyo, abari mu nzira z'umwijima Satani, abari mu maproje yo gukora amadivorce bihagarare mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana bwubaka imiryango, ubwiza bw'Imana bwubake urubyiruko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika ndetse no ku isi. Imbaraga z'imyuka mibi yose y'uburiganya bwa Satani nitsindwe mu izina rya Yesu. Mana turahamagara ubwiza bwawe, turahamagara amahoro yawe, turahamagara ubutsinzi, turahamagara Mana kugururirwa imiryango y'imigisha. Buri wese hirya no hino ku isi yumve gutabarwa nawe,
umwanditsi yaranditse ngo uzutujana iruhande rw'amazi adasuma ugasubiza intege mu bugingo bwawe. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu inshimbo yawe n'inkoni yawe data nibyo bimpumuriza. Humuriza imitima ibabaye, uhumuriza imitima icitse intege, uhumuriza imitima isubiye inyuma, uyongereremo imbaraga z'ibyiringiro Mana. Amahoro yawe naganze, ishimwe n'icubahiro n'ibyawe. Tugushimiye data ibihe byiza uduha kandi turizera ko uzakomeza guhagararana natwe. Abavuga butumwa n'ababyiyumvamo, abashaka gukora uyu murimo, abari hirya no hino, abumva kuko data bahamagawe gukora uyu murimo, babyutse bakangure kugira ngo babibe, tubibe Mana, babibe hirya no hino. Data ni ku ijambo ryawe rivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Duhamagaje abasaruzi ku isi, duhamagaza abasaruzi hirya no hino muri Afurika Mana, kugira ngo duhurizwe hamwe dukomeze twubaka ico waduhamagariye. Amahoro yawe naganze data, ishimwe n'icubahiro n'ibyawe, ni mu izina rya Yesu umwami wacu tubisenze. Amen, amen, amen. Mugira amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen, amen. Ndashimira umuntu wari udukurikiye ku Nzira y'Ijuru TV. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane rwose. Hanyuma ndagusabye nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro Imana igiduha. Hanyuma iyi nkuru cyangwa ubutumwa bwiza nubona ari ubw'umugisha kuri wowe, ubusangiza abandi urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Ikindi ukeneye umukozi w'Imana kugira comment utera wayishyira aho ngaho muri comment, hariho address ye. Imana iduhana umugisha, ndabakunda cyane.